Italakad ning Monde M.Y Sun Corporation kayang bayong manufacturing facility king kilubning Teco Industrial Park Special Economic Zone king Mabalacat City kapamilatan ning migit 5 billion pesos sa investment ning parent company na niting Monde M.Y Corporation. Agpang king Philippine Economic Zone Authority o PEZA, pinirma niya inyang June 23 ing registration agreement para king proyekto. Keti lagawan ring mapilan kareng manimunang food products ning kumpanya, kabilang ing kilalang Skyflakes Crackers at aliwa pang produkto. In pamikasundo, pinirman din na PEZA Director General Terezo Panga at Monde M.Y Sun Corporation General Manager King Sunmar. Meging witnesses naman keti dina PEZA Deputy Director General for Operations Vivian S. Santos at Monde M.Y Sun Corporation Procurement Manager Shirley Cabrera. Target na magumpisa yung commercial operations ng bayong manufacturing facility king 2027. Asahan niyang magdalang proyektong dagdaga employment o kapanintunan para kareng kabalen at makasaup king panyulong ning ekonomiya ning Mabalacat. Balaos nemang manikwang mga regula investment ing syudad na ning Mabalacat, lalam ning administrasyon ng Mayor Attorney Gelda Aquino as susulong ing syudad bilang metong kareng manimunang investment hubs king Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.